Nyumba ya nguku. Urithi bwa nguku ni untu bubwega muno riria ukubuthingatira ta urimi bwa gukuretera biashara na ta urimi bwa gugukira kiuturo. Urithi bwa nguku cia biashara burithagwo ni untu bwa nyama na nkara hamwe na mboleo ya kurima. Kiri urithi bwa nguku cia biashara kintu kia gitumi muno ni nyomba. Mwakire jwa kiugo kia nguku ijubati kwithirwa juri jwa mwanya muno aria nguku igukara itigusumburwa na guntu kuria ikagwirwa na guntu kuri na ugima. Kiugo kia nguku ni kithero kiri na guntu kwiri kwa bata muno, guntu kwa kumama na kwa kurekeria nkara na guntu kuruguri kwa kuringwa iruo na gucethera. Nyomba ya nguku ibati gwakwa iukiritwe antu abitijire kuma nthiguru kenda umba kuoja mboleo ya nguku. Riria ugwaka no mwanka ubanganie guntu kuria ukwenda igwaka. Ithimi bia kiugo kia nguku ni antu wa square feet itire gweta ithatu o nguku ndene ya kiugo na antu wa square feet inya gweta ithano o nguku ome ya kiugo. Indi kiugo kina kanya gakega ni untu bubwega na untu bwa gitumi muno. Murimi, nguku iciendaga kirundu kia kurigiria kirutira gikingi kana kuringwa irio imwe kwa imwe. Kwa murimi noragwo kwimba iguruguru ria kiugo kia nguku gutigira ati nguku itikuringwa irio imwe kwa imwe. Na aria nguku ikurara ikubati gwakwa uria nguku itiumba kwigwa mpio na gwakwa uria nguku yumba gutonya na uthu. Itara bia kurekeria nkara bibati kwithirwa biri antu inchi 24 kuma nthiguru na biganite na biri na mwari jo gwitira nkara. Murimi, riria ugwaka kiugo kia nguku rikana gwaka uria nguku itiumba kwithukirwa imundu na kinya kugwatwa imirimo. Murimi, thingatira mitaratara miega ya urimi kenda withirwa ina urimi wina cama.